Ni impinduka zikomeye cyane zimaze gukorwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame witwa Bazivamo Christophe ni umwe mu bamaze gukorerwa impinduka zikomeye cyane aho amaze kugirwa umunyamabanga mukuru w'umuryango wa FPR Inkotanyi akaba rero yari amasanzwe ari ambasaderi w'u Rwanda muri kimwe mu bihugu byo kuri uyu mugabane wa Afurika. Byinshi cyane kuri izi mpinduka zimaze gukorwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda hamwe n'abandi reka nze nzigarukeho, ariko kandi mbanze ubwire ko n'impinduka zikozwe mu gihe ku munsi w'ejo bundi nabwo hari habaye izindi mpinduka zari zakozwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda zari zikuye mu byemezo by'inama y'abaminisitiri byaba byashyizwe ahagaragara n'ibiro bya minisitiri w'intebe, ariko n'inama n'ubundi yari yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Abantu benshi baribaza bati ese kuki umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akomeje kugenda akora impinduka? Mu kwera iki akomeje kugenda avana abayobozi agashyira abandi bayobozi? Kimwe bibazo buri muntu wese ashobora kuba yakomeza kwibaza, ariko nicyo tugiye kwitsaho. Ndaje mbabwire rero ikishi inyuma y'izi mpinduka zikomeje gukorwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Reka mbaze mbaye inshamake gusa yandi makuru akomeje kugenda avugwa. Ni inkuru nayo iraza kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda, kuko ubu ngubu tuvugana Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Kristi Noem yatangaje ko yahagaritse tombora green card mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abanyamerika. Uyu muyobozi yasobanuye ko iki cyemezo cyafashwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nyuma yaho bimenyekanye ko ukekwaho kurasa muri kaminuza ya Brown ndetse na MIT yinjiye muri iki gihugu kubera ko yahawe green card. Ukekwaho kurasa muri izi kaminuza ni Claudio Neves Valente ukomoka muri Portugal, yinjiye bwa mbere muri Amerika muri 2000 umunyeshuri muri 2017 ahabwa uruhushya rwo gutura y'u Burundi. Tariki ya 19 Ukuboza 2025 Minisitiri Noem yatangarije ku rubuga nkoranyambaga rwa X wahoze ari Twitter ati umuntu wakoze ibikorwa by'ubugome ntiyari akwiye namba kwemererwa kwinjira muri iki gihugu cyacu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buri mwaka Amerika yatangaga green cards 50,000 binyuze muri tombora. Ibihugu bifite abantu bake muri Amerika cyane cyane ibyo muri Afurika nibyo byibandwaho muri iyi gahunda. Muri 2025 abagera kuri miliyoni 20 nibo biyandikishije basaba green cards, hatsinda abarenga 131,000 barimo n'abashakanye. Bwana Trump yari asanzwe arwanya tombora green card kuko muri 2017 yashatse kwihagarika nyuma yaho ikamyo yari twawe n'ikihebe yagonze abantu umujyi wa New York City ikica abantu bagera kuri 7. Minisitiri Noem akaba yatangaje ko iyi tombora yangiza ubuzima bw'abanyamerika bityo ko idakwiye kugumaho. Akaba rero ari bimwe mu byakomeje kugenda bivugwa, aho abantu benshi batekerezaga ko mu by'ukuri i green card wasagaga abantu mu bihugu bitandukanye bavuga bati igihe kirageze tugomba kwiyandikisha hanyuma tugategereza ko itombora izaduhitamo. Reka ikindi none mabwire ko Amerika nuko yateguje Afurika y'Epfo kwifatira ingamba zikomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinje Leta Afurika y'Epfo gufunga abakozi bazo bari mu bikorwa byo gufasha abanyafurika y'Epfo bakomoka ibirayi kubona ubuhungiro, ziteguza ko zishobora kwifatira ingamba zikomeye. Uyu mwaka mubi wongeye kandi umwuka mubi wongeye gututumba hagati impande zombi ukomoka ku mukwabu uherutse gukorwa n'abashinzwe umutekano muri Afurika y'Epfo wafatiwemo abanyakenya 7 bakoreraga muri iki gihugu mu buryo butemera amategeko. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Afurika y'Epfo yatangaje ko abanyakenya binjiye muri iki gihugu bafite visa y'ubukerarugendo, aho gukora ubukerarugendo batangira gufasha abantu kubona ubuhungiro muri Amerika. Iyi minisiteri yasobanuye ko aba banyakenya batawe muri yombi basubizwa iwabo kandi ko bahawe igihano cyo kumara imyaka igera kuri 5 badakandagira ku butaka bwa Afurika y'Epfo kubera gukoresha nabi visa bahawe. Wa 18 Ukuboza ambasade y'Amerika muri Afurika y'Epfo yatangaje uyu mukwabu ufatiwemo abanyamerika bari mu gikorwa cyo gufasha abanyafurika y'Epfo bazwi nka Afrikaneza, kandi amakuru ya passport zabo yashyizwe mu ruhame. Ambasade yatangaje ko gushyira mu ruhame amakuru ya passport z'abakozi b'abanyamerika ari uburyo bwo kubahotera no kubatera ubwoba, bityo ko Amerika idashobora kwihanganira imyitwarire. Iti Amerika ntizihanganira imyitwarire nk'iyi igamije guhotera abakozi bayo cyangwa se abaturage bayo bakorera mu mahanga, byemewe kandi mu buryo butanga amahoro. Gushyira hanze amakuru yabo bwite abaranga bibashyira mu kaga. Amerika yasabye Leta Afurika y'Epfo kandi gukurikirana abataye muri yombi abakozi b'abanyamerika kandi ko nibabikora bizayigiraho ingaruka zikomeye. Yagize iti Leta Afurika y'Epfo ninanirwa gukurikirana ababigizemo uruhare bizagira ingaruka zikomeye. Turayisaba gufata ingamba zihutirwa kugira ngo isubize ibintu ku murongo.
inakurikirana ababigizemo uruhare. Leta ya Afurika y'Epfo yasubije ko ibyakozwe muri uyu mukwabo byose bishingiye ku mategeko yayo, ihakana no gushyira hanze amakuru bwite ya pasiporo z'abakozi ba Amerika. Hanyuma tugaruke ku nkuru yacu rero nyirizina, tuganira ku nkuru yacu rero y'impinduka zikomeye zakozwe ho mu muryango wa FPR Inkotanyi witwa Bazivamo Christophe yagizwe umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi. Bazivamo Christophe rero yagizwe umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi mu mavugurura mashya yakozwe mu miterere n'imiyoborere y'uyu muryango. Abanyamuryango bitabiriye inama nkuru ya 17 umuryango wa FPR Inkotanyi bemeje umushinga wo kuvugurura amategeko agize umuryango n'imiterere ya komite nyobozi ndetse n'abayijyamo. Abo barimo rero abanyamabanga bakuru babiri n'aba vice perezida babiri. Hemejwe kandi abagize komite nyobozi bashya ari bo Uwimana Console nka vice perezida wa mbere, Kayisire Marie Solange hemejwe ko ari vice perezida wa kabiri. Bazivamo Christophe yemejwe nk'umunyamabanga mukuru, naho Gasana Karasanyi Stephen yemejwe nk'umunyamabanga mukuru wungirije. Bazivamo yasimbuye kuri uyu mwanya Gasamagera Werarse. Akaba rero ari impinduka zikomeye cyane zimaze gukorwa rero muri uyu muryango wa FPR Inkotanyi. Akaba rero ari impinduka zikomeye cyane zimaze gukorwa. Hanyuma duhinduye ingingo babwire n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu Rwanda. Mbabwire ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abantu bagera kuri 5 barimo na Prophete Joshua bakurikiranyweho icyaha cyo kugayisha agaciro k'ifaranga ry'igihugu mu bitandukanye. Ku itariki ya 14/18 Ukuboza 2025 RIB yafunze abantu 5 barimo uwitwa Mbabazi Winnie, Nigena Deborah, Murekatete Alice, Mutesi Salima Linda ndetse na Herald Sefu Josué wita Prophete Joshua. Abo bose bakurikiranyweho icyaha cyo kugayisha agaciro k'ifaranga ry'igihugu, mu gihe Prophete Joshua we akurikiranyweho n'icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo we. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitiri yavuze ko iperereza rigaragaza ko abagiye bakoresha inoti z'amafaranga y'u Rwanda mu gutaka gato z'ibirori bitandukanye ndetse no kunyanyagiza amafaranga hasi maze bakabyamamaza ku mbuga nkoranyambaga zabo za TikTok, Instagram na YouTube. Ku rundi ruhande abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera na Kicukiro mu gihe bakirimo gukorerwa dosiye kugira ngo rero yoherezwe mu bushinjacyaha. Mbabazi Winnie, Nigena Deborah, Murekatete Alice na Mutesi Salima Linda bakurikiranyweho icyaha cyo kugayisha agaciro k'ifaranga ry'igihugu giteganywa n'ingingo ya 220 mu itegeko nimero 38/2018 yo ku itariki ya 30 Kanama 2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Urukiko ruramutse rubamije iki cyaha rwabahanisha igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka igera kuri 2 n'ihazabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Herald Sefu Josué wita Prophete Joshua we akurikiranyweho ibyaha bibiri ari byo kudasobanura inkomoko y'umutungo no kugayisha agaciro k'ifaranga ry'igihugu. Itegeko rigena ko wamijwe icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu yikubye inshuro 3 ariko zitarenze 5 z'agaciro k'umutungo adashobora kugaragaza aho yawukuye mu buryo bwemewe n'amategeko. Dr Murangira Bitiri yavuze ko RIB yanangiriza abantu bose bakora ibikorwa ibyo ari byo byose bigayisha ifaranga ry'igihugu mu bikorwa bitandukanye, byaba kurimbisha ibintu binyuranye, kwishimisha, gutanga impano cyangwa se berekana ubukungu n'ibindi bikorwa byose bisuzuguza ifaranga ry'igihugu. Yasabye kubireka ndetse kandi bibutswa ko uzabifatirwamo azahanwa n'amategeko, ntago bikwiriye kwihanganirwa na gato. Yongeyeho kandi ko RIB kandi saba abantu kujya batanga amakuru aho babona ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Akaba rero ari uko byakomeje kugenda bigarukwaho muri rusange n'amategeko y'u Rwanda. Muyari makuru mu buryo bw'inshamake kugira ngo tujye ku nkuru yacu nyirizina, reka mbabwire ko muri Sudani amakuru avuga ko hahishuwe ubwicanyi bushobora kuba jenoside bwakorewe abo muri leta ya Al Jazeera. Iperereza ryakozwe na CNN ku bufatanye na White House Report ryahishuye ibimenyetso bikomeye cyane bigaragaza ubwicanyi umutwe witwaje intwaro wa FCA n'ingabo bikorana byakoreye ubwoko bw'abatuye muri leta ya Al Jazeera. Iri perereza rigaragaza ko abantu barenga 150 biciye muri intambara imaze umwaka n'igice iba muri Sudani. Abandi barenga miliyoni 12 barahunga inzara ibasira ibice byinshi cyane by'igihugu. Kugira ngo aya makuru aboneke, hakozwe ubusesenguzi bw'amashusho yafatiwe ku butaka, ayafatiwe mu kirere, ubutumwa bw'abatanze impuruza ndetse n'ibiganiro
n'abarokokeye muri Al Jazeera byagaragaye ko hibasiwe abaturage batari abarabu bicwa ku bwinshi, imirambo yabo ishyirwa mu miyoboro y'amazi ndetse no mu byobo binini nyuma ya FCA igabye igitero cyo gufata umujyi w'ingenzi wa Wade Madani mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ubuhamya bw'ababonye ubwicanyi n'ibimenyetso by'amashusho bigaragaza abasivili bicwa akenshi bashinjwa gushyigikira imitwe ihanganye na FCA. Abakurikiranye iki kibazo basobanura ko ibi bishobora kuba ari jenoside. Iri perereza ryagaragaje ko abishe abasivili bashobora kandi kuba barahawe amabwiriza n'ababakuriye, nubwo igisirikare cya Sudani ntacyo kirabivugaho. Umwe mu bagize itsinda ryigenga ryashyizweho n'umuryango w'abibumbye kugira ngo rishakishe amakuru y'impamo ku ntandaro yo muri Sudani yatangaje ko ibyabereye muri Al Jazeera ari jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Inzego z'ubutabazi zigaragaza ko ubugizi bwa nabi bukomeje guhunga kw'abaturage benshi cyane ndetse no guhagarara kw'ibikorwa by'ubuhinzi byatumye ibiribwa bibura kandi ko ingaruka zabyo zizakwira igihugu cyose muri rusange. Perezida Volodymyr Zelensky ni perezida w'igihugu cya Ukraine yasabye ko imitungo y'Uburusiya yafatiriwe ikoreshwa mu kuburwanya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabwiye akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ko bakwiye kwemeza ko imitungo y'Uburusiya yafatiriwe yakwifashishwa mu guhangana n'ibitero byayo kuri iki gihugu. Yabigarutseho ubwo yari mu nama y'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi tariki ya 18 Ukuboza 2025 ku munsi w'ejo. Intambara yo muri Ukraine igiye kumara imyaka 4, impande zihanganye zisukanaho ibisasu. Uburusiya bwagize imbaraga nyinshi cyane muri iyi ntambara bigarurira ibice bya Ukraine ndetse ibiganiro barimo bikanaganisha ku kubaha uburundu ubutaka. Abayobozi bo mu Burayi beretse Perezida Zelensky ko bashyigikiye mu ntambara ndetse bamaze iminsi cyane mu mpaka zo gushaka guha Ukraine ku mitungo y'Uburusiya yafatiriwe ngo iki gihugu cyifashishe ku rugamba. Perezida Volodymyr Zelensky ati nk'uko abayobozi bafatira amafaranga ku bacuruza ibiyobyabwenge bigafatira intwaro z'abaterabwoba, imitungo y'Uburusiya igomba gukoreshwa mu kurwanya ubushotoranyi bw'Uburusiya no gusana ibyangijwe n'ibitero byabwo. Birakwiye bijyanye n'umuntu kandi byemewe n'amategeko. Perezida Volodymyr Zelensky uri kuzenguruka mu Burayi yagiranye ibiganiro n'abayobozi batandukanye barebera hamwe uko imitungo y'Uburusiya yafatiriwe yakoreshwa. Imitungo y'Uburusiya yafatiriwe mu Burayi na Amerika arenga miliyari zigera kuri 300 z'amadolari Amerika ari muri banki n'ibigo by'ubucuruzi buri mu mahanga. Kaze rero makuru yacu ku nkuru yacu nyirizina tuvuga kuri Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda yitwa Juvenal Marizamunda. Babwire ko yitabiriye inama ya 35 y'abaminisitiri b'ingabo n'umutekano mu bihugu bihuza ingabo zihora ziteguye gutabaraho rukomeye. Ibiganiro byibanze ku guteza imbere icyerekezo cy'igihe kirekire cy'uyu muryango mu gushimangira amahoro n'umutekano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba bwa Afurika. Iyi nama yabereye i Mogadishu muri Somalia ku itariki ya 18 Ukuboza 2025 yasoje icyumweru cyose cy'inama z'inzego z'uyu muryango zatangiye kwa 13 Ukuboza 2025. Ubutumwa bwashyizwe hanze bugaragaza ko mu nama zabaye harimo inama y'itsinda ry'impuguke n'inama ya komite y'abakuru b'ingabo n'umutekano. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yahagarariwe n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi. Iyi nama kandi yitabiriwe n'umuyobozi w'inama ngishwanama Panel of Elders yitwa Bernard Makuza. Ubuti ibiganiro byibanze ku guteza imbere icyerekezo cy'igihe kirekire cy'uyu muryango mu gushimangira amahoro n'umutekano mu karere k'Iburasirazuba bwa Afurika. Biteganyijwe kandi ko bitarenze muri Mata kwa kwezi kwa 2026 u Rwanda ruzatanga umuyobozi mukuru uzaba ukorera ku cyicaro i Nairobi uyoboye ubu n'umunyakenya. Ingabo z'uyu muryango zihora kandi ziteguye gutabaraho rukomeye, zigizwe n'ibihugu bya Djibouti, Somalia, Uganda, u Rwanda, u Burundi, Sudani, Kenya, ibirwa bya Comores ndetse na Ethiopia. Muri ako karere hahuzemo kandi ibirwa bya Seychelles yasabye kuvamo mu gihe kandi ategerejwe ko Eritrea ariyo ishobora kwinjizamo hamwe na Sudani y'Epfo bigisuzumwa niba byakwinjizwamo. Yitabiriye inama mu by'ukuri ibihugu biba byiteguye gutabaraho rukomeye isaha n'isaha mu gihe haba hakomeje gututumba umwuka mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, aho mu minsi mike ishize ubwo ifatwa rya Uvira ryabagaho u Burundi bwavuze ko mu mirwano yabaye u Rwanda rwaje kurasa ku butaka bw'u Burundi, ariko n'ibirego u Rwanda rwaje guhakana ruvuga yuko nta bisasu byigeze bigwa ku butaka bw'u Burundi byaturutse mu Rwanda, atahubwo hari ibisasu byaturutse ku butaka bw'u Burundi, ati byarashwe n'ingabo z'u Burundi, ibisasu biremereye bigwa za Kamanyola byica abaturage
abaturage abandi baza guhungira ku butaka bw'u Rwanda, ariko muri ibyo bisasu n'ibyaguye ku butaka bw'u Rwanda ariya za Bugarama mu ntara y'Iburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Kwitabira rero inama kwa Minisitiri Marizamunda bivuze ngo ni ugukomeza ubufatanye mu bya gisirikare n'ibindi bihugu, bivuze ngo mu gihe u Rwanda rwakomeza gushotorwa ibyo bihugu nabyo byaba byiteguye gutabara mu gihe ibintu byaba bikomeye. Kutitabira byaba ari gushyira u Rwanda mu gihugu cy'akaga, cyangwa se gushyira byaba ari akaga ku gihugu cy'u Rwanda, kuko bivuze ngo niba habaho imikoranire ku mpande zombi mu bya gisirikare n'ubufatanye, bivuze ngo mu gihe igihugu kimwe muri ibyo ngibyo cyagabwaho igitero cyangwa se cyakomeza gushotorwa, ibyo bihugu byose birahaguruka bigasohora amatangazo bikamagana ubwo bushotoranyi, noneho habaho no gutera, ubwo hakabaho no kuba byafatanya mu kuba byakwirwanaho muri rusange. Ni inama rero n'igihugu cy'u Burundi cyari cyitabiriye, igihugu cya Uganda cyari cyitabiriye, ndetse n'igihugu cya Ethiopia. Igihugu cya Ethiopia nacyo cyitabiriye, urebye kuri pano ubona ko bose nyine bari bariho. Hanyuma rero ikaze kandi mu yandi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zafata ibihano abacamanza babiri b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC, zibaziza gukurikirana, gufunga cyangwa se gushinja abanya Israel. Amerika imaze igihe kandi kinini cyane ihanganye na ICC, yizeza ko abakozi bayo bakora iperereza ku byaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu ingabo za Israel zishinjwa gukorera mu ntara ya Gaza kuva mu Kwakira 2023. Kuri wa 18 Ukuboza 2025, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika yatangaje ko abacamanza ari Gocha Rodriki Pandize wo muri Georgia ndetse n'uwitwa Edenbarsulen Damdin wo muri Mongolia. Hashingiwe kuri iki cyemezo, aba bacamanza ntibemerewe kandi gukorera ingendo muri Amerika, kandi imitungo baba bafiteyo ishobora gufatirwa. Iyi minisiteri yasobanuye ko ICC ikomeje kujya mu bikorwa bya politiki byibasira Israel, bityo ko Amerika itazihanganira uburyo uru rukiko rukoresha nabi ububasha bwarwo mu kuvogera ubusugire bwa Amerika na Israel. Yagize ati, ubutumwa bwacu kuri uru rukiko burasobanutse. Amerika na Israel ntibiri mu masezerano ya Roma, bityo byanze ububasha bwa ICC, International Criminal Court. ICC yasubije ko ibi bihano bibangamira ubwigenge bwayo, ishimangira ko imikorere yayo yubahiriza inshingano yahawe n'ibihugu byashyize umukono ku masezerano ayigenga yasinyiwe Roma muri Nyakanga 2022. Izi ngamba zibasira abacamanza n'abashinjacyaha batowe n'ibihugu, zitesha agaciro kandi ibahirizwa ry'amategeko. Iyo abakora mu butabera batewe ubwoba mu gihe bubahiriza amategeko, politike mpuzamahanga ijyana n'amategeko niba iri kujya mu bibazo. ICC yatangaje ko ishyigikiye abakozi bayo ndetse n'abagizweho ingaruka n'ibyaha bikomeye cyane bikorwa n'aba bakurikiranwa. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, bari menshi cyane makuru aba yazibutse avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Babwire ko Ambasaderi Mbabazi yasuye umuryango wa Major General Retired Joseph Andikla, Ambasaderi w'u Rwanda muri Ghana Rosemary Mbabazi, kuri wa kane tariki ya 18 Ukuboza 2025 yasuye umuryango wa Major General Retired Joseph Nar Andikla, wabaye umwe mu basirikare bo muri Ghana bari muri Minuar mu Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu butumwa yanditse ku gitabo cy'abashyitsi kuri wa kane, Ambasaderi Mbabazi yavuze ko u Rwanda rwifatanyije mu kababaro n'umuryango we ndetse ruzirikana umuhate we n'ubumuntu byamuranze mu nshingano ze mu Rwanda. General Joseph Nar Andikla yitabye Imana tariki ya 4 Ukuboza 2025, n'umwe mu basirikare babiri b'abanyagana bambitswe impeta z'ishimwe na Perezida Kagame muri 2022 ubwitange bagaragaje mu kurinda abatutsi mu Rwanda. Akaba rero u Rwanda rukomeza guha agaciro mu by'ukuri ubwitange bwe yagize mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihe abandi byabananiye, we rero yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo atabare abatutsi bahigwaga n'abandi bakurikiranwaga bashaka kwicwa bazizwa uko bavutse. Mu Rwanda mu karere ka Bugesera, mbabwire ko Lieutenant Colonel Simon Kabera yaganirije abakora mu buvuzi bari mu mwiherero. Umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Simon Kabera kuri wa kane yatanze ikiganiro ku bakozi ba Minisiteri y'Ubuzima n'ibigo byishamikiyeho bagera ku 120 bari mu mwiherero, ashimangira isano rikomeye riri hagati y'umutekano w'igihugu, ubuzima rusange n'abaturage n'ubushobozi bw'igihugu mu kwibaka. Uyu mwiherero w'iminsi igera kuri 5
w'abakozi bari mu nzego z'ubuzima uri kubera mu ishuri rya gisirikare ry'u Rwanda igako mu karere ka Bugesera, watangiye ku itariki ya 15 uzasoza ku itariki ya 19 urasozwa uyu munsi. Hanyuma hari umwiherero ufite insanganyamatsiko igira iti kubaka igihugu gifite ubuzima bwiza kandi gihamye, amasomo yavuye mu mateka, iby'ibanze by'ejo hazaza. Mu kiganiro yatanze Lt Col Simon Kabera yagarutse ku rugendo u Rwanda rwanyuzemo mu kongera kwibaka no gukomeza inzego z'ubuzima n'umutekano, agaragaza ko ubushobozi bw'igihugu bwo kwihangana no kwibaka bwubakiye ku masomo yavuye mu mateka yarwo. Yashimangiye ko ukudaheranwa kw'igihugu kudapimirwa gusa ku mbaraga za gisirikare, ahubwo gushingira no ku bushobozi bw'inzego za leta, ubuyobozi bufite ireme n'abaturage bafite ubuzima bwiza. Yagize ati umutekano w'ubuzima n'umutekano w'igihugu ntawabitandukanya. Ubushobozi bw'igihugu bwo kwirinda, gutahura ndetse no guhangana n'ibibazo by'ubuzima bigira uruhare rukomeye cyane mu ituze, umusaruro n'iterambere rirambye ryacyo. Yakomeje ashimangira akamaro k'ubufatanye n'imikoranire ihamye hagati y'inzego zitandukanye mu guhangana n'ibibazo by'ibyorezo. Atanga urugero ku buryo u Rwanda rwitwaye neza mu guhangana n'ibihe bikomeye cyane mu rwego rw'ubuzima mu bihe byatambutse. Lt Col Simon Kabera kandi yibukije abitabiriye umwiherero ko kubaka igihugu gifite ubuzima bwiza kandi gihamye ari inshingano ya buri wese. Yagaragaje ko intambwe u Rwanda rumaze gutera igaragaza ubushobozi bwarwo bwo kwigira ku byabaye mu mateka binyuze mu bufatanye mu guhanga udushya ndetse no gutegura neza ejo heza. Ubutumwa rero bwa Lt Col Simon Kabera, akaba ari n'umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda. Rero byakomeje kugenda agarukaho ku munsi w'ejo muri umwiherero ubera mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, mbabwire ko Amerika igiye kugurisha intwaro za miliyari 11 z'amadolari Amerika muri Taiwan ihanganye n'Ubushinwa. Nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga, izi ntwaro zifite agaciro karemereye cyane. Guverinoma ya Trump yatangaje ko igurishwa ry'intwaro rifite agaciro kagera kuri miliyari 11 z'amadolari, hafi tiriyari 16 z'amafaranga y'u Rwanda kuri Taiwan, ririmo imbunda zirasa ibisasu byoherezwa kure rocket launchers, ibisasu byitwara ubwabyo self propelled howitzers ndetse n'ubwoko butandukanye bwa za misile. Iri gurishwa rikiri mu nzira yo kwemezwa n'inteko ishinga amategeko ya Amerika Congress, rizaba ari ubwa kabiri kandi rikozwe ku gihugu cya Taiwan kuva Donald Trump asubiye muri White House Maison Blanche, ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa bufata Taiwan nk'intara yabwigometseho, bwamaganye iki cyemezo uvuga ko kibangamiye bikomeye cyane ubwigenge, umutekano n'ituze ry'igihugu cy'Ubushinwa. Minisiteri y'ingabo ya Taiwan yashimiye Amerika ivuga ko iri gurishwa nirishyirwa mu ngiro rizabafasha rero bakabafasha kwiyubakira ubushobozi bukomeye bwo kwirwanaho n'ubudahangarwa. Amerika isanzwe ifitanye umubano na Beijing n'igihugu cy'Ubushinwa aho kuba na Taiwan, kandi imaze imyaka myinshi cyane igendera ku murongo wa diplomasi wakataraboneka. Ku rundi ruhande ariko ikomeje kuba umufatabikorwa ukomeye wa Taiwan ndetse ikaba ariyo iyiha intwaro nyinshi cyane. Iri gurisha rishya ry'intwaro ryatakaje Ubushinwa bwongereye rero igitutu kuri Taiwan mu myaka ishize binyuze mu myitozo ya gisirikare ndetse no kwinjira kenshi cyane mu mazi no mu kirere cyayo.